السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلوات ربي وسلامه عليه. يقول سبحانه وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. එමෙහා හම්ද තාරීෆා සනා හග්වගෙන් වනී ගද කීරිතිවන්තමෑන් අල්ලාහු සුබහානහු වතාලා එකලාංගේ ෆියවා හග්ගු ගොතු ගාලුකුම් කරවේ එහෙන් එවස් ඉලාහකුන් වාකමන් අලු හැකිවා එකලාංගේ ෆොනුවින් මෑන් නබියා මුහම්මදුන් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම සලවාතා සලාමා බරකා ලෙවුන් එදි දුආ කුරා අදිමි දුආ ගායතුර එකලෙක් ෆානුගේ ආලු අස්හාබුන් ශාමිල් කුරා එමෙහා ලොබති ඉස්සතෙරි මුස්ලිමහුන් මෑන් අල්ලාහ බිරුවෙතුවේ තක්වා වෙරුම අල්ගොණුගේ අමිල්ල නෆ්ස ශාතිය මෙහා කුන්න නසීහත්තෙරිවේ වසිය කුරා මෑන් අල්ලාහ කීරිතු කුර්ආනුගා වහී කුරවා ෆවා ආයතිගේ මානාගාවේ ඒ ඊමාන් වෙජ්ජ මිස්තකුන්නේ තියබෑමි හුන් හග්ගු ගොතුගා මෑන් අල්ලාහ තක්වා වෙරුවාෂ අදි මුස්ලිමුන්ගේ ගොතුගා මෙනුවී තියබෑමි හුන් මරුවෙනු දාෂ ලොබෙති ඉස්සතෙරි මුස්ලිමහුන් අල්ගොණ මෙන් හේද කුරමු මිදනී ಬರಕಾತೆ ರಮದಾನ್ ಮಹುಗೆ ಫಹುದಿಹಾಗೆ ದುವಸ್ತಕಾರೇತ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಮೀಗೆ ದುವಸ್ಕೊಳೆ ಕುರಿಂ ಬರಕಾತೆ ರಮದಾನ್ ಮಹಂ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ ದಿಯೈ ತಯ್ಯಾರುವಮು එහෙන් නම් ස්මිහාරු අල්ගොන් මෙන් මි තයාරු වනි ඒ මහන් අල්වදා කියුම බරකාත්තරිකම ධර්මයා සවාබා හේ අමලුම් ෆුරිගෙන්වා මි බරකාත්තරි මස් අල්ගොන් මෙන්නා බද්දලුකෝ හේ අමල් තකේ කුරුමුගේ නසීබ් අල්ලාහ් තබාරක ව තාලා අල්ගොන් මෙන්නා මින්වර කො දෙවැෆ්
එකමට්ටක ඉලාහ ෆෆෂුන් අල්ගොන් මෙන් ශුක්‍ර අදා කරන්ජෙ එකලාගේ දෙව්වි නියමතුගේ මතින් අබදුවේ සඳහන් කරන්ජෙ අදි හයාතුගා තකුරාරුකෝ රමදාන් මස්තන් අල්ගොන් මෙන් නදිබු මං යදි ඒ මතිවර ඉලාහගේ හසතුගා දුආ දන්නවන්ජෙ මීහෙක්ගේ හයාතුගා උමුරුගා රමදාන් මහෙල් ලිබිගෙන් දියුමකි ඇයි වරබ්බොඩු හයොකමෙ එකමුගේ සවබුන් එමීහාගේ හයොකමුගේ ෆත එත බෑවරුන් හයොකමෙන් ඉතුරු කුරුමුගේ රණුගේ ෆුරුසතකන් ඒ ෆුරුසතු වෙගෙන්දේ එහෙනම් වෙස් මේ උෆාවෙරි මේ හිංගම ජෙහෙ මේ හේව දුවස්තන් අල්ගොන් මෙන්නා මිදනී වකිවමු දාදි අවහ මේ දුවස්තන් අල්ගොන් මෙන්නා අල්වදා කියාෆානේ මේ කණ්ඩලිෆාවා මදු දුවස් කොලේ ලොබති ඉස්සෙතරි මුස්ලිම අහුන්නේ අල්ගොන් මෙන් අබදුවේ සඳහන් කරම් වී අල්ගොන් මෙන් නැකී හැම එකන රමදාන් මහු අලුකන් කුරා බය කන්නෝම අල්ගොන් මෙන් හද්දවාගෙන් ගුලුවා ඉලා අල්ගොන් මෙන් දුනියේග ලව්වා ෆාවනි අල්ගොන් මෙන් දුනියේග වීහා දුවහකෝ එකලාංගේ කියමන්තරිකන් අදාකෝ අලුකමුගා දෙමිතිමුවා එකලාංගේ ඉන්සානුන්නා ජින්නි දුනියා ලෙව්වි මක්සදු ખાસ මක්සදු බයන් කරවා වහී කරවා ෆාවේ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إنساننا جني تمن إله نهدو مي هم كان تمن إله ألكم كرم منوي ألكم من دنيا جويها دوحك ألكم من جبر ربنا ألكم كرم متي دمتي بن جهنة أي وكي مهكا وكي وقتك غلفا وكمنو ألكم من ألكم جتريجا كيا من كم جتريجا أبدوس دمتي من مسك كورن جه رمضان مس هي دوستك إكوجا අල්ගොන් මෙන්ගේ හයාතුම් වකිවෙගෙන් තිය කමුගා වියස් හේව කමුගේ මූසුන් තකේ අල්ගොන් මෙන්නා වකිවෙගෙන් නෙන්න උදානේ අල්ගොන් මෙන්නන් ඒ ෆුරුසත අල්ලාහ් තබාරක ව තාලා වනි ෆහිකොත් දෙවෆ් එහෙන් කමෝ ෆරුද් රෝද අල්ගොන් මෙන්නා අල්වදා කී කමුගා වියස් අල්ගොන් මෙන්නා සුන්න රෝද තහුගේ මතීගා දෙමි තිබෙවේනේ ඒ ෆුරුසත අල්ලාහ් තබාරක ව තාලා අල්ගොන් මෙන්නා වනි ෆහිකොත් දෙවෆ් مع النبي صلى الله عليه وسلم حديث قربا فاوي من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر رمضان ما هو روده في مفه شوال ما هو هروده في ميها مولي أهر روده في فدي فرض روده آگے موسن ألقون منا وكيبين ديا كمغا ويس سنة روده آگے موسن تا مولي أهر گے تیرے بني بحاليفا عاشورا دوه گے روديا عرفات دوه گے روديا කොම්මෙ මහකු හිෆා තින්දුවහුගේ රෝදය හෝම බුරාස්වතීගේ සුන්න රෝදය අදී එයවුරම් වෙස් කොළදානක ලිබිගෙන් වා මීහා දෙදුවහුන් එද්දුවහු රෝද හිෆමකී සුන්නවෙගෙන් වා කමෙ කම්මිහින් හුරීරුග එමීහෙගේ කෙරි කොළදානකන් හුරි මින් වරකුන් හේකන් කමුගේ තෙරේග දෙමිති මසක කුරුමකී වර බේනුන් තෙරි වර මුහිම්මු කමෙ ලොබති ඉස්සත් තෙරි මුස්ලිම අහුන්නේ රමදාන් මහුගේ තෙරේග අල්ගොන් මෙන් ෆරුල් නමාතක රක්කා තෙරවි ෆදායි රමදාන් මස් නියුම ෆහුගාවෙස් ඒ අලුකමන් අල්ගොන් මෙන් රක්කා තෙරි වාංජෙහෙ අල්ගොන් මෙන් නකී රමදාන් මස් නිමුනීම අල්ගොන් මෙන් හද්දවාගෙන් ගුලුවා ඉලාහුගේ මතින් හදානත්තාලා බයක වෙගෙන් නුවානේ අල්ගොන් මෙන් එකලාංගේ හසරත රුජුව කරවේ දුවහුගේ මතින් හදාන් කරන්ජේ අල්ගොන් මෙන්ගේ හිසාබු බෙල්ලවේ දුවහුගේ මතින් හදාන් කරන්ජේ අල්ගොන් මෙන්ගේ අමල්ත කිරේ දුවහුගේ මතින් හදාන් කරන් එබෙජේ අල්ලාහුගේ හසරතන් එඹුරි දාංජෙහෙ බයක වා හිඳුගා අල්ගොන් මෙන් එකලාංගියන් අල්කොන් කුරුන් රමදාන් මස් නිමුනීම දූ කොල්ලානි කිහිනෙත්තෝ එයි අල්ගොන් මෙන් කොක්ගෙවානේ කමෙන්නෝ අල්ගොන් මෙන් හේකන් කමුගේ තෙරේග දෙමිතියු මට්ටක එමීහක වී මින් වරකුන් හේකමුගේ තෙරේග හිෆාට්ටාගෙන් තියුමකි අල්ගොන් මෙන්ගේ නබියා මුහම්මදුන් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අල්ගොන් මෙන් දෙවවා ෆාවා ඉර්ෂාද් එකලෙක් ෆාන් හදීස් කරවා ෆාවනි අහබ්බුල් අමාලි ඉලල්ලාහි අද්වමුහා වයින් කල් මං අල්ලාහ්ගේ හසරතුගා එම්මලෝ බිකම් බොඩුවගෙන් වා අමලකි මදුවි කමුගා වියස් ඒක මතීගා දෙමිගෙන් දාගොතක කරවේ කංකමෙ රමදාන් මස් නිමිගෙන් දියාම අල්ගොන් මෙන්න රෝද කොම්මෙ දුවහකු නුහිෆෙන් එහෙන්නම වෙස් හේකමුගේ තෙරේ අල්ගොන් මෙන්න තිබෙවෙන් හැම එයා එකුගා අල්ගොන් මෙන් රේ අල්කම් කුරුමා තරාවිහ නමාදු කුරුමුගා රමදාන් මහුගේ රේතන් අල්ගොන් මෙන් හේද කුරුමු එහෙන් වෙජ්ජියා ඒගේ ෆහුම් වෙස් අල්කමුගේ තෙරේ රේ අල්කම කොම්මස් මින්වරේ නම වෙස් අල්ගොන් මෙන්ගේ හයාතුගා බේව්වේතෝ බෙලුමකී أي ورم مهم بين تركبه مع النبي صلى الله عليه وسلم خدمة كرب ما صحابي بكله ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله تعالى عنه إكل إكفان مع النبي صلى الله عليه وسلم خدمتك ودو كرب ما قضاء حاجته كان كرب مغا
fingenes devwa ehi terikam for ko devwa eddu ahige nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekalege faana dannawani timan kalege faanuge kiban kamakan edi wada gannawashe ekame timanna ko dename ehinduga ekalege faanu dannawani allahge nabiyyaye timanna beenum wani murafaqataka fil janna kalege faana ekuga suwaruge ga wumashe allahu akbar visnum fuluge tuunu kama duru visnum fulu ekalege faanu gengulu vigoi nikam ballava nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge arihuga kamakan eden libunu fursatuga edannawani ekalege faana ekuga suwaruge ga wa ekalege faanu suwaruge ga wani emme mati darajaga ekalege faana ekuga suwaruge go muge nasibu libijje kama wani naba ei waram mati ve daraja ehinduge ekalege faanu suwal kurawani rabiya itur kamettoye itur kamevves beenun toye nuwate ituru hen kamettoye vidalwani noneke ekantake kalege faana ekuga suwaruge washe ehindu nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani fa'inni ala nafsika bikasrati sujud ginan sajida koggem mikamuga timan kalege faanan ehi terikam for ko devwashe ginan sunnan namaz kurmaki ginan sajida kon hedumaki allah tabaaraka wa taala ge rihuwadigatun emihe kallibigen dakame farud muusuntan nimigen diya kamuga avias algon mennan hiyo kamuge muusuntahuge dorta banduwegen nennude shakkenna ramadan mahaki kirta qur'an baba levvuna mahawatiwe algon men aadya khilafu ginan kirta qur'an kiyawam emam mahuge mativer kama maakkal libigatu mattaka ehen namues algon men naki ramadan mas nimunima khatimu iffara kollafa mustafa iffara kollafa anikka ves anna aharuge ramadan mahan huluwanti be bayakavegen nuwane ege badaluga allahge kalam fula gaatuga tiumaki efoi kiyawa hedumaki kommehem muhimmu kamekamuga dekenje dualaku kommes minwarin namues efotun kiyale veto belumaki waram muhimmu kame man nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kurwa fawe iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati shafi'an li ashabihi tiyabamihun kirtu qur'an kiyawashe qur'an kiyawami haya e qur'an qiyamat duahun shafaat teriwa gannane allah tabaaraka wa taala ge hazratuga e kalange kalam fulu algon menge difauga shafaat teriwa beenum wa kama vaninama oti efota algon men rattehun efen algon men kiyon efen algon men ea meduga visna fikur kurun ea eggotan algon menge amal tabbattan kurun lobeti izzatteri muslim ahunne allah tabaaraka wa taala algon men devwa fawa mi niyumattahuge beenun hiyogotuga hifumuge terega heyo kankamuga hiwaage ve ulumaki waram muhimmu kame ramadan mas feshigen ea iruga miskittaka warabbudu baar bodu men algon men fenigen dia ehen namwes mihar miwani kommes warakan ekama luitaken assa kammihen huriruga algon menge nafstan hisabukum muraja kuranje ramadan mas feshunu iruga algon menge huri iman kama tazakan miharuge midwasahuga ko bato ramadan mas algon men alwada kiyani kongo takatto mi algon men visna fikur kuranje kame lobeti izzatteri muslima khunne kankamge natija ki ekankan nimigen dairun nagote timage haya ramadan maha ekuga nimmali gotaki emi haya natija libigen dane goy allah tabaaraka wa taala ge russawma fussawma ekuga mi barakat teri masfaru nimmale veto algon men emme masake kuranje egotam masake kurumuga hiwaagi wuma algonuge amilla nafsa shati emme ha be funnan iltimas kura lobeti izzeteri muslima kunne heokandatteke kuro kok nimmalu maki ei hisabun algon menge wajib adawi kamuga dekien nuwan algon menna kurawuno heo amalta allah tabaaraka wa taala qabul kurawato kendineli ekalange hazratuga duwa dannawanje hitamme baawaru amaltaken algon men kuri kamuga vias e amalta ki ekalange hazratuga qabul wefanuwa amaltake kama waninama algon men nan e amalta hoge evves manfa ennu quran algon men heo amal kuramu man allah ge hazratun e qabul kurawu man edi duwa kuramu algon men masakke kuramvi hama eya ekuga man allah meduga abadwes algon men heo visnun gengulumaki muhimmu kame nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kurwa fawani ekalange wodigen wani ekalange ameduga algon men hi kura gota kase algon men ekalange ameduga abadwes si kuram wani heokon abadwes si kuram wani rangala allah tabaaraka wa taala yarhamur rahimin emme ogawanta ilah algon menge halu emme boda den wodigen wa ilah ekalange dobodigen wani afu kurevuma ekalange lobi kurawani algon menge tauba qabul kurawuma mi masaraki heokankamuge masar mi masaraki tauba ge masar
مسركي استغفار كرما الله تبارك وتعالى مغن امبري او مغ مسر مسرغا تماගේ දේදේ මීහුන්ගේ මෙදුගා ජෙහිෆාවා මස්සතන් හල්ලුකෝ මීහුන්ගේ හග්ගුතකන් අරාගණ ඉෆාවා නම එකංකම් ෆුරිහමියන් අදාකෝ අල්ලාහ් තබාරක වතාලාගේ හසරත දියුම තිමා තයාරු මට්ටකා නෆ්සුගා ජෙහිෆාවා කිලමුකංකම් ෆිදුවාලා තාහිරු සාෆුමකි ලොබති මුස්ලිම අහුන්නේ මි දුවස්තහුගේ බේනුන් අල්ගොන් මෙන් හේගොතුගා හිස්මක් කරවිදානේ එම්මෙ හේ රංගලකංක තෞබා වමකි අල්ලාහ් තබාරක වතාලා අල්ගොන් මෙන්න දෙව්වා ෆාවා වර රංගලු ෆුරුසතේ algon men komme mihako pura komme faafe kives duniya matiga e faafe kun tauba ve vidane faafe man nabiyya sallallahu alayhi wa sallam hadis kurwa faafe at-taibu min az-zambi kama la zambala tauba ve jamiha ki yemihe ge faafe nemmihe fade algon men ge terega kuffafatakan aranu ganne ve ham ekak wes nohonnane engigen vias negigen vias kodakame vias bodukame vias tafatu eki kuttaka faafatakan algon men nawani ara ganifa එහෙම වීම රමදාන් මස් නිමිගෙන් දායිරුග අල්ගොමෙන්ගේ නෆ්සත තාහිර් කො සාෆුක අල්ලාහ් තබාරක වතාලාගේ මගන් එඹුරි රුජු අවමුගේ අසුම් අල්ගොන් මෙන් ආකුරන්ජේ අල්ලාහ් තබාරක වතාලා අල්ගොන් මෙන් නම් එකමුගේ තෞෆීක් දෙවාෂ් බාරකල්ලාහු ලී වලකුම් ෆිල් කුර්ආනිල් අසීම් වනෆعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم إمها حمد تعريف سنة حق وجنبني قد كيرت وانتمان الله سبحانه وتعالى صلوات سلام بركات لفون قد دعا قرني كوتر من النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلوات السلام قايتر كليك فانوك آل أصحاب شامل قرآن لبتي زتري مسلمهم الله تبارك وتعالى بروت تقوى ورما algon gamilla nafsa shaati emmeha akhunna takraru kon nasihat terive wasiye kura lobeti izzateri muslimahu allah tabaaraka wa taala algon men devvi barakati ramadan mahoge beenun hiyogotuga algon min hifumuge terega himene ekkamaki mi barakateri musun nimigen diyama ves algon men hiyokan kamuge matiga demiti umma masake kuru algon men iman ve entibi bayakavve e imanuge matiga demitibe allah tabaaraka wa taala ge hazrat diyumuge azumuga algon men demitibenje man allah kirtu qur'anuga wahi kurwa faave innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun timanna menge rabbaki man allah ibn egotuge matiga sabitu etimi hunge gata malaikatun faaba wada gannawane tatanazzalu alayhimul malaika alla takhafu wa la tahzanu ebe kalon dannawane tiba mihun hitamanu kurashe adi tiba mihun birunu gannashe hitamanu kuram vi konkama katto hayatuga wefawa kantattaka meduga birunu gannam vi konkama kato huriyan huri kankama de terega birunu gannam vi wala tahzanu wa antum إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون تيباميهن وعود وجم واسورج غفاور خبر دي بجناش لو بيتي زتر مسلم أخنة مي فرصة فهي وجم مدني كم بيكتو مي فرصة فهي وجم مدني إيمان وجهل ورنا هيو كان كم ماتيجا ثابت وتبيميهن الله تبارك وتعالى كندال وفاوا سورج دور كولتن يباميهن ندني هولويجي بين مفسر فيدالو وفاوا غتوغا ملائكتون فابا ودا ගන්නවා حالتක බලා ඉරුගා ඉන්සානා එවගොතෙක්ගා එම්මෙ පොඩ බේනවා حالت හිමෙනේ ඒ දුනියෙන් අල්වදා කියා ආඛිරත කුරිමතිලා දුවස් නුවත දුනියේගේ හයාතා එමිහා වකිවෙගෙන් දා දුවස් මලයිකතුන් වඩාගෙන් බිරුවරි කමෙන් එක්කමා හිතාම නුකුර්මන් ඉර්ෂාද් දෙවවා අදි හැම එයාකුගා ස්වර්ගයේ ගුෆාවෙර خبر දෙවවා දෙවමකී ඒ මුමින අලෙග්ගේ හිතල් ලිබේන එම්මෙ උෆාවෙරි حالت lobeti zeteri muslima khunne ekan algon men libun oti algon men hewkamuge matiga demitibege barakatere ramadan muslimigen da iruga algon men hada koranje he waram muhimmu kamen e bobe ei fitur zakan ada kurum ei huriha muslimunge macca wajibugen wa kame ekan algon men ada kuran e beje ei farwa kod kollagen wane kamenno nan nabiyya sallallahu alaihi wasallam
ekan kanda alubwa fawani tuhuratan lis-saimi min al-lagwi wal-rafas rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekan egota kanda alubwa fawani roda veriya kurave kuffafatakun duruma eenage dulum beru kurave be adabi bastaka fahish nuba wahaka takun kaffaraage gotuga hame gotawa tu'matan lil masakin miskinun nadeve ka eti kolege gotuga lobeti izzateri muslim akhunne ammihin huriruga fitur zakan ada kurman algon men samal we rakateri wanje fitur zakan ada kuran jeheni eid namaduge kuni man nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kurwa fawani eid namaduge kurin ada kofiya e ada kurawuni fitur zakate eid namaduge fahun ada kofiya e ada kurawuni sadaqateke lobeti izzateri muslim akhunne mi farudan algon men rakateri o maki kom mehen kuran jehe kame ramadan mahuga algon men na kurifawa tafatu eki kuttakun aragatu mattaka mi heo kamuge teriyan algon men wannanje timage belumuge dasugawa mi hunge fitru zakatu kankam ves tima furihamen ada kurmaki warabbenun teri muhimmu kame algon men ramadan mas nimmala iruga algon men azum kandalam wani algon men naki heo kamuge matiga demitibe ba kavuma allah tabaraka wa taala khalis bi algon kurmati demi hurmasha tawhid ge aqida ge matiga sabit we hurmasha shiruka bidwa takun durwa huruman algon men azum kandalanje ama eya ikuga allah ge alegge gotuga demi huruman azum kandalanje man nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya mukhatab kurba allah wahi kurba fawe wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin kalek fan ge ver rabban alkan kurabumuga demi honna washe kalek fan ge gata maru atwejjo maddande lobeti izzeteri muslima khunne algon men komme mihakes emihege furana mi duniya wakive daande man allah hakiyaman teri kammati demi hurumuga azum kandalanje ramadan mas wakivegen dia kamuga avias man allah han ada kuranje he wajib takan algon men farwa koda koggen nuwane algon men naki muslimo algon menge ilaha ki abada diri demi wodigen wa ilahu ekalange algon menge amal taballawa wodigen ve kammihin huriruga mikan kama deterega visna fikurko barakate ramadan mahan alwada kiyumuga tima alwada kiyani kon gotakatto ei miadu algon men nimmanje he kame algon men nan e fursat libijje kama waninama heo amaluge gotu heo amaluge terega ramadan mahan alwada kiyeto algon men balanje a azum taken akuramu man allah ge hazrat dua kuramu algon men ramadan mas nimma leveto belumaki kommehen kuranje he kame lobeti izzeteri muslima khunne algon menge hayatuga mifada heo duwastake takurarnu wedane kamabes algon men kamboduwe biruweti wanje allah devvi heo fursatug beenu algon men heo gotuga hifanje midiya ramadan mahuga algon men na ekkon tibiyetan akhunnaka aktunne mi ramadan mahuga algon men na ekuga nekkan algon men faaha kuranje kuriyan wen ahartahuga kankan hingane gote algon men evves mihaka nenge ehennam es emihaka kurawunu heo kamegge beenu emihaka fahum manfa kurani ammihin huriruga algon men na kuriyan oti undagu kankame algon menge hayat wakiyuma fahuga algon men siratu magu huras kuranje ege kuriga algon men mahshar biman emmen ekkorve timage amal takire algon menge tere kuriha emmen ves suwarugi annuwata narake behigen dane lobeti izzeteri muslima khunne mikan kamaki bodati kanka mikan kaman algon men heo amal take kurang ebeje mikan kaman salamata rakateri kan oti timage amal ta sida kogge man allah taqwa verwegen heo amaluge matiga demitibege ekan algon men mi ramadan mahuge terega warabbodan handan koddif ramadan mahuge terega algon men libigen die emme warugade effida balaki allah tabaraka wa taala haram kurwa fawa kantattaka kaarinu algon men ramadan mahuge duwaluge wagutuga kewma buima kantattakun durwegen tibeni ekan kan kurang algon men nan undagu wegen nenno algon menge atujehe hisabuga mihunge lotakun gabuegen wa haluga kitamme wagutaken algon men nan efada kantatta kuran libe ehen nam es algon men efada kantatta nukurani allah tabaraka wa taala algon men nan haram kurwa mana kurwa fawa kamakawati ramadan mahuge madrasai algon men nimigen da iruga algon men azum kandalam wi allah tabaraka wa taala nguridu makawwa evves kamakan ara nuganna hurin efada kantatta hoge terege ulefawa mi hevvias tawbaave azum akuram wi timannage faratun devana fahara efada kamen irada kurviya wi anu dename timanna mi ramadan mas minimmalani warugada azumaka hibbaraka ekuge timanna mige fahun hunnani fardu fasnamada rakkateriwa man allah ge alaka vegenne ekalaange hazrata timanna ge endam beenum wi komme wagutigga timanna hunnani dan tayyarase allah tabaraka wa taala algo men emmen nan he tawfiq min warko devash
النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كيو من ألغن من أنغوا أمر كربا من الله وهي كربا فاوي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما हम कशोरों अल्लाह है कलांगे मलाइकतुम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु लव्वत ए इमाम वे जमीस तकुन्ने तिबे आमी होंगे कलेक फानु के मच्च सल्लल्लाहु किया वाश अद सलाम लिबुंगे दिगिने गिने दुआ कुराश अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद वरद अल्लाहुम्मा अनिल खुलफाइर राशिदीन अन अबी बकर व उमर व उस्मान व अली وأن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم اجعل كيدهم في سفال وأمرهم في وبال اللهم دمرهم كل مدمر ومزقهم كل ممزق يا قوي يا عزيز الدواغن قلوبا إله علمين فافة فسواه ورحمة اللواندب مع النبي صلى الله عليه وسلم صلوات سلاما بركة اللواندب أقول منن إكليك فانو كسنة التباو مجيه توفيق من بركة دفاندب رمضان ما هو أقول من كوري أمها هو عملتا إبا إله أقول من كيبان قبول كرباندب هو كان كموك متيجا دمتي بيجي غتوغا على من إم اللواندب على من فافة فسوا دبا هو رحمة اللواندب دنيا غافسيو كان آخرة غافسيو كان دبا نركا عذاب على من دين لواندب على من تريم بدوي ولا ميهن شفاء دبا أقول من نان هو رحمة اللواندب علمنگه تره مروه گسفاوا میهونگه فافت فسوا هيو رحم اللواندب علمنگه ترهگا مگوگه لفاوا میهون هيو مگن اومگه فرصت الله فحکد دواندب الدواگن گلوا اله علمنگه کنکن اصلاحگه مگون هنگيوما ابرسکلانگه مدور کروا فاوا ورنا هدايتا نصر هيو توفيق دواندب علمنگه اقتصادي سنات ورگد کد دوا امبر کما مسور کما دانڈور کمگا برکہ اللواندب حلاد رودي هودو مٹکا کرا مسکتگا برکہ اللوا علمن کی فدن تری بایکمگا اللواندب یا رب العالمین الدواگن گلوا اله علمن کی می رمضان محفهگا بس هيو کمگه متیگا دمیتی بے بایکمگا اللواندب علمن امنگه فافت فسوا هيو رحم اللواندب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استولوا للصلاة رحمكم الله استووا رحمكم الله ورياكم وسقا غاتو غتيبا غن صفتن يدم دنوا مان الله غن من منن هي رحم الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر.